ibinyabiziga bibanza kugenda imbere zitwaye abakozi, abakanishi, abajya kugira ibyo bakorodona kuri tele. Urabona yuko biba bimeze neza. Rero mbashishikariza gukomeza gukurikirana Isano News, turazana tubagezaho uyu mukino live wose uko uragenda. Ituru ya kabiri, mbibutsa yuko ituru cyangwa se etape iheruka yaje kuza kwitwarwa n'umunya Eritrea Enoch. Umunsi w'ejo niwe waje kuza kuba hagera asize bagenzi be abamukurikiye amatserisi agera kuri 2 n'igice. Nguyu rero mukomeze kugenda mukurikira neza kandi munakora share ndetse na subscribe kugira ngo natubana 5 kuri 5. Ni etape y'umunsi wa kabiri igomba kuva Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, aho igomba kubitangira ku isaha y'isa 5 zuzuye. Biteganijwe ko rero umuntu wa mbere nta gihindutse agomba kuza kuba agera ku isaha y'isa 7 n'iminota igera kuri 7. Yamarani David, yamarana mubonye niwe sikuye sigava mbese ntabwo namuboze niwe rwose niwe urafite neza ahagarara hejuru agakandagira akayivaho akayereka abatwara amagare kabo. Aya rero ni amamodoka arimo iganje nk'abanyamakuru abanje gutambuka uko bagenda bakavarenga inkuru. Baba bari mu byiciro bigera kuri 2 bitandukanye. Harimo abagenda bari imbere, harimo abazamo hagati ndetse n'abandi baza wa nyuma. Ngaya rero abari imbere naho ubona yuko rwose arana makipe ambata oya nta yandi aranda tarika twese baba bangana kuri arandi makipe akoze kuye abandi ni bari
n'ambiyase y'amagare urizo bahirukanye urizo yirashari izi ni iziri bubagarure ntabwo bagarukira reka bazagaruka intangaha ku cyumweru bagiye kuzenguruka piyo njya bazagaruka intangaha barayirukanye hapo wewe wanaokichana imodoka nyingi nshyashya bajya kuzana n'ubuvuzi azikuyemo sipidi gafata izo rero ni bimwe mu binyabiziga bibanza kugenda imbere zitwaye abakozi, abakanishi, abajya kugira ibyo bakorodona kuri tele. Urabona yuko biba bimeze neza. Rero mbashishikariza gukomeza gukurikirana Isano News, turazagenda tubagezaho uyu mukino live wose uko uragenda. Ituru ya kabiri, mbibutsa yuko ituru cyangwa se etape iheruka yaje kuza kwitwarwa n'umunya Eritrea Enoch. Umunsi w'ejo niwe waje kuza kuba hagera asize bagenzi be wamukurikiye amatsirisi agera kuri 2 n'igice. Nguyu rero mukomeze kugenda mukurikira neza kandi munakora share ndetse na subscribe kugira ngo tubana 5 kuri 5. Ni etape y'umunsi wa kabiri igomba kuva Kigali yerekeza mu karere ka Musanze, aho igomba kubitangira ku isaha y'isa 5 zuzuye. Biteganijwe ko rero umuntu wa mbere nta gihindutse agomba kuza kuba agera ku isaha y'isa 7 n'iminota igera kuri 7. Yamarani David yamarana amahongene niwe sikuye sigabambe sinabo namuboze niwe rwose ni urafite noza ahagarara hejuru agakandagira akayivamo akayereka abatwara amagare kabo rero ni amamodoka arimo iganje nk'abanyamakuru abanje gutambuka uko bagenda bakavarenga inkuru. Baba bari mu byiciro bigera kuri 2 bitandukanye. Harimo abagenda bari imbere, harimo abazamo hagati ndetse n'abandi baza banyuma. Ngaha rero abari imbere ngaho ubona yuko rwose arahana amakipe ambata oya nta yandi aranda tarika mwese baba bangana kuri arandi
andi makipe abandi ni bariya